थमजरी ISTB की पाउमी यंग ताबिर बसिंग तराम ओक्सरी ngasi gi maro bapauda border fencing ki thabak lep khrabasu boundary ge chai na ba matam chuppa gi losin na ba Bharat amasung Myanmar ani gi marakta wari sanaba ki pau leitri mairoi chaniya ke gi mari leibe school lamada government gi oza ama kaktana direct takpiram ba thengnare amadi hayeng dagi lamlong dagi cycle taba lambi matam kaktana thingzil lagani hari phajin khiba mioi ani thaduk piru hari pau sadona pizari Haukiba Sahida Manipurda Sobuwathok ama oikiba Government of India ki Ministry of Home Affairs na Assam Rifles ta sinaram laga sagat kiba border fencing ki thabak hauzik lepkhre border fencing ase India Myanmar international boundary ki Manipur ki territory manungda yamna sangsilaga sabana maram oibana Manipur ki chawraba lam Myanmar romda henjin khre haiduna ichamna wapamasi puthorokpadagi asobe su ama oirakhi political party amadi civil society organization kaya gi miusingna masigi matangda miyeng sangba honarki Manipur sarkar ki cabinet na masigi matangda high power committee ma semduna moreda satuna yangsin khre political meeting phamduna border fencing na Manipur gi lam manghan bagi matangda yangsiluna ba amadi Delhi da satuna center da memorandum piduna boundary amuhana demarcate tongna ba taksilubana sing batlem naki Principal Secretary Home Suresh Babu na luching ba high power committee na moreda satuna border fencing ki pibam yengsin ki Deputy Minister Gakhangam na luching ba all political party ki delegation team amana su moreda satuna yengsin ki Delhi dagi Surveyor General India ki official yauba Ministry of Home Affairs ki team amasu laktuna border fencing asina India ki lam kaya mahan ki bagi haibadu yengsin ki amaromda Myanmar authority da lebak ani ki oiba boundary ge che na baleiriba singa si lotion na wari sanabagi wafam hodo ki balaikre adu munamak hojik phawba wari sanaduna international boundary amuhana survey tawduna redemarcate tawbagi paw leitri अखोगी म्यांमार की गवर्नमेंट का इंडिया गवर्नमेंट का मणिपुर स्टेट की अखोगी मणिपुर की गवर्नमेंट का पुना अखोगी अपुनबा जॉइंट सर्वे अमा तौरगा वारी वताई सानरगा मसी कमाय तौगदनो हाइबदो री सर्वे तौनिगन हाइबा अमसु लेखिबने अदो हजि पावदा री सर्वे तौई हाइबगी पाउसी काइमते ताबा लेत्रे ISTB की दमक अखोगी वीडियो जर्नलिस्ट एन रंजन अमरोमदा लोक सभा की मिखल लेखिबना वफम असि मतम खरा तपथरुबनी हारबसु हौजक्ति थबक पाखतबगी मतम मोरे मरगसिदा हाना सेमकिबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की डेलीगेशन मुथतले हाबी पाउ लेखिदबना बॉर्डर फेंसिंग अमदी बाउंड्री इशू सिगी मतंगदा अमुक नहुंगना खनबगी मतम ओइद्रिबरा हाइना माइके क्यादगी हंगनरगली महिरोय तंबीननबा लैतबदगी गवर्नमेंट स्कूल सिंग सिथरकपा अमदी सई खुदिंगी पांगथोप क्लास 10 एग्जामिनेशन दा Mahiroi ama phawba pass tawba ngamdaba government ke school masing yam silaklaba matam masida mahiroi matik sana leirabasu oza masing suna thambidaba school kaya su leiri hiramaski matangda paudam ama ISTV news ke akhanaba tim amana thijan khibada ando kendra gi manung channa leiba yaripot top chingtha government primary school ase mahiroi chanyankhai mari lejarabasu government headmaster amakha oza oina thamli mahapu mateng pangnaba helper kam mother amasu government employee oina leiri लिंखट पक्वीरबा स्कूल असे मतम अमदा माइरोय अमदी ओजा मतिक चाना लेरम लबसु गवर्नमेंट स्कूल पाक्तन सिथरप मतम अदुदा यावरक्तुना माइरोय तरा कुन खक्तमक लेबा स्कूल ओइरमखि केंद्र के एमएलए टीएस श्याम कुमार ना अकन ममोंग होनबदगी स्कूल असे अमुक हिंगद हनबदा नतना ngасidi अफबा माइरोय पुथोपा ngंगदबा स्कूल ओइरे हाइना स्कूल असिगी हेड मिस्ट्रेस इंचार्ज कोनसम नाजिलेमन फोंगरोगले हौजिसे छात्र पुन्ना सनीगा yang khaini thoi 252 mulai aduga kanogi khoi oza masingna khoi tarani thoi haiba tare akhoi gi hauki mother oiba ko maduga akhoi punna duga non stop ta akhoi gi inaw maga sakidar maga lei akhoi adu akhoi tara ma thoi gi akhoi gi pay scales na akhoi honorable MLA na dum sanction tawbira pa awar pa su dum mana dum tawbire ayambana हेन पुनिंग चिंगसिनिंगाई ओरिबदी अफब खुनाई अमा सेंगवटपदा अफब महिरोय ओहेंदबा यादे हाबा वाखलोनग लोइनना केंद्रगी एमएलए असना महिरोय सिंग ताकपी तंबीनबा अचंग सेनबम पुथोक्तुना लनाई ओजा तरा हापली मसिगी मथक्ता एमएलए ना गवर्नमेंट की मतेंग लोइनना का तरा रोंगे आरसीसी स्कूल बिल्डिंग अमसु सागली मसिगी महिना महिरोय मसिंग यामखत हनबना नतना स्कूल सु नहोनना हिंगलहनखे स्कूल बिल्डिंग साबा लोइफात्रिबना हौजी मकी ओइना एयरपोर्ट टॉप चिंगथा पुखरी मपल कम्युनिटी हॉल फगोना खादुना क्लास चथरी अफबा महिरोय पुथोकना होनबदा
MLA na masagi ojaba thadokduna kathokpa asina ojaसिंगसु महिरो सेमदा कथोपि वाखलोन चेलले हाइबा वाफमसु नाजी लेमना मखाता न था अखोइसु पैसा तोलोब याम साउद्रगसु बुका अखोइसु इसाजिंग इनाउजिंग जी अखोइना अखोइगी डिवोटेड सर्विस हाइतारे प्लस अखोइ कनो इनकम जो हाइतारे को अदो अखोइना जो अखोइ अंगबा मखै कन अदम होनाजै लोइनमा कोइ मखा थाबा कोइ लेमिनारिबा स्टाफ सिंग फिदम निंगाई ओरबा MLA सिगी होना जमलना नोम नत्रगा नोमदी मरु चंग महिरोय पुथोरकनी हाइबसी लमदमदुगी प्रजा सिंगे अचेत थाजब ओइहौरी अमुमदी NG संजय गलोइना पाउदम जैबा रिचार्ड रंजन एयरपोर्ट इम्फाल ईस्ट लंबी सेंबिदबा अमदी JCB ड्राइवर याउना मियोय अनि फाजनखिबगी मायोक्ता हयेंगदगी खुराई लमलोंगदगी साइकुल ताब लंबी असि मतम कक्तना मियामना बन तौरगनी हारी खुराई केंद्र के मनुंग लेरिबा लमलोंग बाजार दगी पांगई ताब लंबी असि MLA दा कयार हन्ना लंबी सेंबिनना हाइरबसु सेंबिदबदगी मियामना अतोप पांबी सिजनदुना सेमदना होनरपदा अथिंग पिरकपदगी यानिंगदब फोंदोक्तुर लंबी तोकथोकपा लेखरे लंबी तोकथोकपा अदुदा मियामना नेकपा JCB ड्राइवर थोकसोम प्रेमजित अमदी हथेंगना नेकलुबा लारिंगोम वांग लेकाइदगी संजाबम खुंजाउबा असि MLA डॉक्टर NG बिजोयना पुलिस नेक्तुना फाजनदुना थमले हाना मराल सिरी असग मथोंग असबु यानिंगदब फोंदोक्तुर ngasi numitang tharo debi lampak खुराई नांदिबम लेकाइदगी मियाम गी रेली अमा खुराई लमलोंग फाउदर चलबा मतुंगदा खुराई हेक्रू मखोंग फाउब लाक्तुना पंदुंग पम योखि रेली अदुदि यावखिबा मियामना मतिक सादब MLA मोरल ग्राउंड ना फम थादु थौंग असि यानिंगदे हाइना खुलाउ कया लाउखि रेली अदुदा सरु याकिबा नुपी अमना लंबी असि फतबना मरम ओइदुना एक्सीडेंट थोपा कया यावखरे MLA दा कयार हना लंबी सेंबिना हाइखिबसु ताबिदे हौखिबा तांग 10 दगी लंबी तौखाबी थबक असि चथदुना मियामना थिंगबा पीखिबनी MLA ना मियाम गी मायोक्ता थबक तरुप यानिंगदे हैबो वाफम फोंदोखि मोरेन ग्राउंड हम थादो लमी सेबिरोय द बोरगदी अदुगा अखोय फाजरिबा मिसि जुमरा लेबा नते थादो बियो लोइनन अखोयगी लमी चटप याद्रब लमी से सेमदि बाव इफाल बांगै लमी से बोरगदी सेमदि बाव मत का अखोय बंद करी हाइना अखोय वारेम नगरे आयंग आयुतगे अखोय मतम का जना बंद तबनी अचारो जना चटप यारोय अखोय लमी सेदा थांगमैबन केंद्रदा तृणमूल कांग्रेस अनि सुदे हाइना थांगमैबन ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी N रणबीरना फोंदोखरे मणिपुर प्रेस क्लब पांगतोप पाउगी मिफम अमदा पार्टी असगी मैखुम उप्पा मियोय खरना थाममन असि मियाम दलान उहले नुमित खरनी के ममांगदा पार्टी असि मैखुम उप्पा खरना फोंदोखिबा अदु लाइबक थिबनी तृणमूल लेना केंद्र सिदा वोट फंखिदबा BJP ना मसिंग याम खिबा अदुना असौब खुदम अमनी हाकी पाउगी मिफम सिदा ब्लॉक प्रेसिडेंट गोजेन शर्मा सुसरु याकी नोंगमदा संगदबा यात्रबा पोलम सिंह ममन हेंगलकलिबा सिदा एमसुना अकनबा थबक लौकलकदौरी एमसुग ऑफिसता पांगथोकपा पाउगी मिफम अदुदा लाइस्रम रेगाना सही क्यागी ममांगदगी पोटचगी ममल सकाना लेपननबा प्राइस कंट्रोल बोर्ड थमनबा तक्षिनदुना लाकली अदुबु ngasi पाउबा सकाना थबक ओइना ओंथोकपिदे नोमनोमगी पोटकी ममल हेंगलकपना मियामना अवाबा मायोकनरे पोटचगी ममल हेंगतपा थिंगनबा सकाना थबक लौकलकत्रबदी एमसुना जुनगी तांग 23 तगी अखनबा सर्वे सथदुना पोटकी ममल कंट्रोल तौरगनी Wet and a measure department su festival khakta miyang sangbagi mahuta atay matamda su miyang sangbiu haiki thabo oina pangdu lataba taragadi laliba jungi tarik kuntarutagi di emsuna survey macha ma charaga madreida agi tholokpa result tu yenglaga reasonable oiba price ta pojai singi mamalama channel puthok charaga lahokani मणिपुर सरकार की कैबिनेट ना हाउलेन फाइ खुलदा सैटेलाइट टाउनशिप अमा सागनबा लम एकर लिसिंग अहुम लौननबा वारेप लौकिबासिदा खुलगी चिपना तहाना लम हेक्टा पिथोप यारोय हाइना केएसओ के जनरल सेक्रेटरी सैबोयना फोंदोकलगली खुलगी चिपना केएसओ मदि अतै कुकी ऑर्गेनाइजेशन सिंग तानरमदना मथनतगी कुशीदा हाउलेन फाइ की लम मचेत अमा फाउबा पिथोप यारोय हाइकी गवर्नमेंट सिना 3000 एकर लैंड हाइबिसे क्याम चाउबनो हाइबिसे सु खंगद्रबा जाला हाइबिसे चिंगनबा सुमा लेरे मरम दि 3000 एकर लैंड लौब तारदि लेरिबा सिदा सालिबा विलेजेस सिंगना कदाइदगी मोयि फार्मिंग तौरगा कमायना मोय हिंगदौबनो हाइबिसे खनबी दबा याला हाइब लम लौब हाइबगुंबा सिगुंबा मतांग सिददि चीफ हौलिन फाइगी चीफ हक्तना सि डिसीजन लौब यारो this is going to be the decisions of Kuki people which is a land issue adgi maramna howlin pai chief khaktang da su lampi thok bagi losin bagi wagi kai mata da mana matom the decision lo ba yaro this is the stance of KSO
अमरोमदा हाउलेन फाई खुलगी चिप लुंखोलन हॉकिपनदी लम पिनिंग बगी इंगित पॉमिसिंग द पीकी सरकार न मंगोद लम पिरो हरक पलेरे महाना चिफ मिनिस्टर गसु हिरम मसिदा वारी शानरे लम से खुलगी मखा थंग मसरुक द पीगे हाइना खली अदबु अरोबो वारे लौबदी लेत्री हरि अदुदी मतमदुदा मोइना पामबसे एरिया से 250 acre hai adu matang lagbag gan sa 1500 acre hai amuk matang lagbag sa 3000 hai re govindas ji na so adu photo na me lamdo adu matak su nam mane man sar matak se nam budi nam mo adu matak budi lambi matak budi piro hai re हाजी मोइना लगे हरदे सिगे सोरक सिदे ना बर्मा बॉर्डर ओकी मरुक सिदा ओरगदे पीगनी अदि हाइथोगरा है अदैदि हुजिक फावे यानिंद्रे लंपीबी की मतंगदा हाउलन फाई खुलगी चिपना हौकिबा सगुल सनुमिता इम्फालदा केएसओ मदि कुकी इनपीगा पुन्ना उनदुना वारी खनखिबा लेरे हाइना आईएसटीवी न्यूज ना फंगबा पाव अमना हारी All Manipur Night Super Welfare Association की ड्राइवर अमा हौकिबा जुन के तांग तरागा मरीदा फाकिबा दुगी मतंगदा हौजुक सथरिबा खोंजंग असिदा विंगर अमदी एनएसटी सु गाड़ी चेनबले लगनी हाइना सेक्रेटरी एल इराबोना फोंदोखरे गसी मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोप पॉमिशन का उनबा अदुदा एसोसिएशन के अतई थौपुब सिंगु सरुयाके सेक्रेटरी इराबोना फोंदोखिबदा गाड़ी मपु अमदी काउंटर द सेल की डिमांड तोरलगा करी सुमरा लजदबा ड्राइवर फजन बयानिंगदे वातोसिगी मतंगदा गाड़ी मपु अमदी काउंटर गा तानरगा वारुशन पुरना होनबियु हौजुक लरिबा खोंजंग असिगा मरी लेना हायेंग एसोसिएशन के मिहुर काउंटर अमदी गाड़ी मपु यावना मिफम अमा नॉन एओसिदा लेबा एसोसिएशन के ऑफिस ता पाव की मिफम अमा पांगथोक लगनी हारी मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट दा सब इंस्पेक्टर ओइबा मिउ अमा हौखिबा अहिंगदा संगाई प्रो कबुई खुलगी लमजाउ तोंग लंबिदा नुमिदांग पुंग मापन मखारुम ताब मतमदा सखंगदबसिंगना थांगना थिंदुन हालमनाय लेखिद्रबा मिउ अदुदी क्वाकितेल मयाई कोबिदगी मयंगबम कृष्णदास सही यांखैगे निथोय अपोक्पा लेखिद्रबा एम नोदिया कवि कनाना करिगदमक्ता महाक पोहालमलिबनो हाइबा खंगमंगमद्री पोस्टमार्टम गिदमक्ता सिबाक सांग रिम्स की मोक्ता थमखरे मिसेस की मतंगदा जेसीएम सेमगा लोइनना मिहात पुथोकनबा दाबी तौगदौरी लमदम सिदगी मयाई काबा चंजाक मुथतनरबा होनबदा चौबा थौदांग लौरिबसिंगदा पीबा दि मार्वेल अवार्ड कुमसी ओइना सनालेबकना सोम आर्टिस्ट की मांग लुरबलन हाइबा सुमांग लीला असिदा पीरगनी अमदा मायालोसंग द पांगथोपा पावगी मिफम अमदा सेक्रेटरी जनरल फोनी मैतेना वफमसि फोंदोलदुना थासिगे तांग कुनगा तरुक्ता मालेम सिनबा थुंगना पांगथोकदौरिबा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग की थोरम नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो नार्कोटिक अफेयर्स एंड बॉर्डर को कुसमनदुना इबोयामा सुमांग लीला संगलेंदा पांगथोकनी नुमित सिदा मनास यंतोकनी नुमित सिदा सुमांग कुमई उत्पा रैली सत्पगा लोइनना मियामगी मफम पांगथोकनी नुमित सिदा कनागुंबा अमतना जनरल स्ट्राइक बंद सिंबा अमदा तोबिगनु हाई थोरमसदा अमदागी प्रेसिडेंट पद्मनी लैमा एनसीबी सब जोनल इम्फाल के इंटेलिजेंस ऑफिसर सामुएल सी हंगजोसु सरुयाकी मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी न सिंदुना डिस्ट्रिक्ट मापल दा पांगथोपा डिस्ट्रिक्ट लेवल एसे राइटिंग कंपटीशन के सरुक अमोइनंगसी LMS Law College da essay writing competition pangtokre fundamental duties of Indian citizens haiba topic da pangtok essay writing competition adu da tongan ba category da tho hentana ki legal services authority ki member secretary CS Gorchana asugum essay writing competition ama pangtok pasina mahiru singda chauna kanaba pirgni haiki National Defense Academy NDA gi chamaga kungadruk suba costa pass tor khraba manipuri masa taruk harau taramna opagi thorom amanga sin norem thong bazar da leiba y keso sing community hall pang thokre NDA cadet parents welfare association sin pang thok thorom da hana gi DGP Y J Kumar Dr TS Asoba yauna association gi mioi kana saru yaki makoi tarukta kudol pot piduna ikai komna basu utki District Agriculture Officer Impal East na sinduna sajen thong da leiriba Agriculture Department ki training hall da National Food Security Mission Rice ki makada nomig oiba cropping system based farming ki training program ama pangthokre lomi cham henmana saru yakiba training program adu da Impal East ki DC Mongjam Joy Agriculture Department ki Director Soram Guniza amade Agriculture Department ki Deputy Director Soil Chemist PS Rajendra Nambaru oiba miyo singona saru yaki thorong mari lenana Deputy Director PS Rajendra Manipur the land use policies another yadabagi tangai for the National Food Security Mission the Hosik Chuja Yauna Sawai Tanabagi scheme Yaurkle Haki Director Gunijana the Bamenasina Kirsi Karman Award Punky Badu Makata Pangana by Kwepun Honaminasi Haki
इम्फाल ईस्ट की डीसी जोइना चिंजाक मिपान तांगदना होनाबदा लौमीसिंग चाउरब थौदांग लै लौमीसिंग अवेयरनेस प्रोग्राम मसिंग यामना सरुक यारबसु मसिगी कानाबसी लबुक्ता सिजनबदी नेमी हाइकी लम्फेल लेबा 133 by 11 kV power substation asigi transformer की high voltage लेरिबा मफम मसिदा होदोंग मन कारुबदगी short circuit oiduna ngasi nungthil pung anirom taba matamda transformer adugi mapal thangba saruk khara maina chaklakre maripu fire service ki kambu laktura mai kanbagi thabuk chataki power substation asigi mafam khara da mai sakpuna maram oiduna station asina konmo pham singda mai pibida khudong sadaba mayok nakhre Tamai Bazar da Zeller Students Union Tamai amadi desamna sinduna no magoba lemna layam gi kem ama pangtokre medical department ge doctor Taruk Tamai ge chief medical officer amadi Dogra regiment ge doctor yauna sataki ba free medical camp atu de mioi samri ki matakta layang ki hida langtak sing su lemna piki asiguma manung hanjin ma pham admada lemna layang gi camp pangtok pasina praja singna arap ma pham singda chatuna na layang gi khudong saba phangdaba adu khara makhaidi kon mangam lagini haina desam ge president angam mana phongdoki को हेल्थ फैसिलिटी से मैम दे हेना फंगनब के तुगुंबा तोंगा तोंगा खोंगथांग मैम हम लोकल तारगसु सिंगी मनुंग हंजन बजागा सिंग दे तुगुंबा मतम गुचुनबा मकल के ना लाएंगे खुदों चाबदु खंद्री खुदम मोइना कोगी तमई दे लेबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर असि सुनत के डॉक्टर हम गतंग लेरी स्टाफ सिंग अवात प लेरी कुसुकलाई के अवात प लेरी मदुमंग न मरम वरकांदा तमई सब डिवीजन की मनुंग दे लेबा खुंगंग अमगी प्रजा अमना अना लाएंग बगी खुदों चाबा लौगे हाइबा मतमदा हाइरिबा खुदों चाबदु खंगबंग अमदना लेरी Rural Rajas Manipur Sinduna Ukrul District Tuiniam Kulda Liam Nalayam Bagi Kama Pang Tokre Kamasida Kulgi Akwebada Laiba Kunja Sing Yauna Miu Chohum Lom Layang Duna Hidalang Texas Suliam the Piki Kem Talak Pangam the Banaba Singisu Doctor Sinamayum the Satun Layanki Hel Kamasi Luer Bamatunda Tuiniam Baptist Church Akwebada Usaraka Sutaki Rural Rajas Manipur President Arketo Misanana Rajas Club Asina Manipur Manu Hanjin ba na layengi kudong saba phangdamo pham singda chahi gi oina health camp sing pangthoi loinana akobi gi phibam sokjilakli basdagi kanana ba padamda u chara singsu thaduna akobi gi phibam kanana ba campaign su pangthoi hairi Umoregi ward number 7 gi Shanti Nagar dagi chahi tara mangarum surubini pi masa ama nupa macha amana numit taruk ni rom gi mamang dagi pokibadagi si phau hanjilaktre hairi Thodosi mari lenina ngarang Maitei Council More Muslim Council More yapun pangtok tuna nupi masa adu ngasi numidang waram pungmari phawgi manungda puthok na bayanaki adubu puthok pangam dabadagi koi saunder nupi mayum gi news na nupa masa adu gi mayum makai amang ata thon krehari police na thodosi gi tangda makata na pamda puthodok thoktana na ba section thorang lokhat krehari Consumers FES put in a public distribution gi makata level singi Taksin kiba tongan badabi sing Julai manga phawgi manungda pithok trabadi matangi numitagi thabak lep lagani hari Manipur Press Club ta pangthok pa pawgi mifam amada Consumer Affairs Food and Public Distribution Laborers Welfare Association gi Secretary Romendrajit Moirang Chana Department asigi makhada cheng thangdok thangjin tawriba asi nupi Nepal yauna punna Miyoi humpugu mapani sinmising asina godown da patient ba amade godown da gi gari da hapkat pa yauna seng thangduk thangjen tobagi kusuman hengana na ba mari le ba minister da wakat chepi duna takshin kharbani seng ge zen nominee singna hana piramba sang da gi hanthana piba kaya masu yauri masina sinmi oriba sing da waba kaya mayuk nei association na taliba da sing Julai manga phawgi manung da thabak una onthok trabadi thabak lebagi khongjang changsil gani hari pawgi mifam masada association gi president o me masu sau yakhi Apun menupilu Bisnupur gi mapalak suba sahi thorom ngasai Bisnupur gi yang goning thau community hola pang thokre thorom masda amkal gi president Phanjo Bam Sakhi isal gi president Tongbram Ibemsa amadi RK Ranendra Singh Mamiyo Singh Saruyaki amkal gi president Sakina Manipur da drug thazan lakwasi aron mathausul amagi makhada sathabani haibasi laloi phurup asibu muthatnaba thawoina sathaba oigani haiki Nauna Saba Samukom Primary School building District Council Chandel Executive Member T. Hobson Marina Sangakre School si Trom the Super Finance Commission Award 2012-13 amasung 2013-14 gi makata sabani Thomas Mari Lenina Mahiru Singda Thomayamadi Boys and Su Yantoki Thomas the Executive Member S. Thangpao Mate this is Chandel Zen Baite S. Robinsu Saruyaki Industry Department da Hana Assistant Director Oramba Lampil Sanakatil the Leba Tonozum Besambor gi yumda sakang da basna bom thamjil ba thong mo yaning da phang turanga selam pel sana kai thel no pi kalum na sana kai thel pukri aso ba mapanda wakan me pham chatakre wakan me pham maduda lakai asigi Santi tugai na bohona biganu mirak ta bom thamjin ba yaning de wari sanaduna wari sin purak na bohona minasi havna sing ba placard sing sizna ki no pi mana phang dor pada matung da asuguma thodo asi amona thon biganu haki
Laitung Makak Layman Masjid Kauba Radio Drama Larik Amangasi Manipur Press Club the Pongkre. Larik Pomke Tormada Professor N. Tombi Masung Professor E. Dinamanisu Saruyaki. Larik Siga even Dr. L. Tondoni, Dr. Tondona Punto Kibada, House Power the Puna, Stage Drama Ama Amadi Radio Drama Larik Manga Pongle. Ngasi Pongliba Laitung Makak Layman Masjid Habasi Kanagumamiu Amana Laina Amana Nabadi Parabasu Bangon the Layman Masjid Atumuk Lehawi Masida Yumpam Werga Potopani Haki. Nagmapa Laising Sabida Leba Toxom Ganesrogi Mung Manuna Mongsange de Leba Wales Homda Mating Pikre Amoromda Uripok Sorbon Tingeldagi Posangbam Ningol Randansu Homasta Polom Kia Mating Piki Tromdu Suba the Great June Uprising Unity de Yetrombo Mapung Pana Pangtok Pada Sobotodang Lokiba Amadi Mateng Pangbirkiba Singbu Observation Committee na Tagapa Pongdorli Lunana Toromasiga Marilena Sel Natraga Potki Mateng Makatana Miam Dagi Laura Roy Harry How's it Makatana Tabaki Pau Lobisi Tabaki Pau Lawirasi Indian Army gi Territorial Army Officer Kara Lawgadawri Jahi Tarani Pandagi Nimpunithoi Paugi Manungda Leiba Mioi Singna Jun gi Tang Kuntramathoi Faubugi Manungda Darkhas Tharakpa Yagani Hairi Mahai gi Thak Sakhanglaba University Amadagi Yam Drabada Degree Pass Tauraba Mioi Oigadabani Hairi BSF की ASI अमदी हेड कांस्टेबल खरा लौगदौरी मसागी चाही तरानी पांदगी कुन मंगा फावगी मनुंग दलैबा म्यूई सिंगना दरखास्त थरप यागनी ASI की ओइना 10+2 पास तौबा अमदी हेड कांस्टेबल की ओइना मैट्रिक पास तौबा म्यूई सिंगना जुलाई की तांग 3 फावगी मनुंग दा दरखास्त थरप यागनी हाइरी स्पोर्ट्स कोटा दा BSF की नुपा मसुंग नुपी कांस्टेबल खरा लौगदौरी मसागी चाही तरानी पांदगी कुन हुमदोई फावगी मनुंग दलैबा मैट्रिक पास तौबगलोइना साना खोनाबगी लमदा सखंगलबा म्यूसिंगना जुलाई की तांग 13 फावगी मनुंगदा दरखास्त थरप यागनी हाइरी इंडियन नेवी की कुक स्टेवार्ड अमदी टोपास खरा लौगदौरी लुहोंगद्रिबा मसागी चाही 13 कुनमाथोई फावगी मनुंगदा लैबा क्लास 10 पास तौरबा अवांग नोंगपोक लमदमगी म्यूसिंगना जुलाई की तांग 3 फावगी मनुंगदा दरखास्त थरप यागनी हाइरी मथक्ता पनख्रिबा थबकी पाउसिंग बाबूपरादा लैबा जॉब सेंटर दगी खंगबा यागनी थबकी पाउ ngasi gi matang asde loijari atai makata bu pau kharaga pizari class 10 namadi 12 exam da mai pak pang mahudra mai ru singda sel gi mateng piduna mai pak pa mai ru amam oina ba puning thogat poina club 25 international manipur na taram okre basikong wangkai Loman bida pangthoki ba thorom asida ahanba MRG CO TS Radhesham World Fund for Youth Impal Office ki director ke Ranjit Saruyaki Karnajitna exam da mai pahudra mai roi khara khangatuna tungda mai pakna ba makoi bu puning thogat pani khangalaba mai ru singa si tha khudingi yangsindna mai pakna ba honagani haki TS Radheshamna punsida subakya soiduna admak leirgani adubu asoibu chumdongna ba hona dabadi yaroi angang amana asoiba amadagi mai papanga maudrabasu tungda mai pakna bagi damakta mama pa oibasingna tathi tawoina tobiroi dabani haki amoromda Cookie Students Organization masi block na sinduna class 10 amasung 12 parikha da mai palaklaba meheru sing khudol pot piduna puning thawat khre Chandel district ki nungpa khulda pangtu ki patorom asida ADC Chandel executive member T Hobson Maring S Tangpau Mate ADC member JN Baiti amasung nominee member S Robin Su Saruyaki Thonosum Lekai Development Association sinduna association asina kono phamdagi handaki chai class 10 amasung 12 ki exam da first division da laklaba amadi all India pre medical test exam da nipan subo position tarakraba atom lanchen mamangang da khudolo piduna ka khumna utkre kwaketil thonosum lekai community hall da pangtu ki patorom asida social welfare minister AK Mirabai Impal hospital ki managing director Salam Maipak bus owners union Manipur ki president L Radamon Susaruyaki thangwai ban kendra da su handa ki class 10 amadi 12 ki exam da mark cha da humdra ki matak ta phalak laba marirak suba meritorious award mairu sinda yan thokre ima nongalima mitin sang failo da pangtu ki patorom asida thangwai ban kendra ki MLA Joykisan Takdo ki president M Rajendra Susaruyaki Thonawzam Kohinuna mahaki lekhidraba mapuroiba tues Narendra Jut kimingda mama natraga mapa lekhidraba mahiru singda mana piduna puning thawatre Saido club na sinduna sagulban moyang lerek akhamla pakta pangthok ki pathorom masda MLA Wiramba Sonam Natum Senior advocate S Biramani Saido ki vice president KS Kheda Hana councilor Wiramba CS Joykumar Susaruyaki
मतम खर हौसी सानब लेपख्रबसु अमुक नहुना हौसी की गैंग अमुक थोलक्लबरा हाबगे चिंगनदब ngamde haina फ्रेंड्स न फोंदोरगली मतम साना डिस्ट्रिक्ट एसपी ओ सी सिंगना मागी जुरिडिक्शन सिंगदा हौसी थिंगनर होनरिंगे चरकसदा थासी तांग तरागा मपंदा वाशल लाकपा इदुनिंग थौ लंगजिम लुप कोंजेंग लेकायना हौसी अमस लंबासी लाइबक थिबनी मखाताना लेकाय सिंगदा हौसी सानब यावरबदी मनाक नकपा पुलिस स्टेशन सिंगदा पाउ पिबियु हारी तोजम सागे डेवलपमेंट कमिटी ने सिंधुना तोजम सागे मेरिटोरियस अवार्ड यांथोपगे थोरम पोरमपाता लेबा पंचायत भवन पांगथोखरे थोरमसदा मणिपुर स्टेट पंचायत परिषद के प्रेसिडेंट तोजम इतोबी कमिटी के प्रेसिडेंट टी रोबिंद्रो सरुयाकी आइडल क्लब वाइटोन अमसुंग नॉर्थ ईस्ट डायलॉग फोरम न पुनः सिंधुना कुंद्राकपम केंद्र के मनुंग अमसुंग मसिगे कोइबदा लेबा महिरु सिंगी एसए कंपटीशन अम वाइटोन पांगथोखरे मणिपुर के हौजिक ओरिबा लोएन ऑर्डर की फिल्म मसी मसिदा आउस्पा दरकार ओइदे हाइबा टॉपिक ता पांगथोकेबा कंपटीशन असिदा लिटिल रोज स्कूल की एन रोमियो फास्ट आखरे ngasa ayuk pung tere ke minit taraga mangarom taba matamda birtu kendra flyover bridge gi makhada masak khangdaba si baksang amaleramle police na pasak ming khangdok nanaba jenims ki mokta thamkhre hoje makata na sana bagi paulo bise sana bagi pau pizari Sahitra Mari Amadi Sahitra Tren Makhagi Nupamasagi District Level Suborto Mukherjee Football Tournament के winner Lamlai High School Amadi Afros Higher Secondary School Namathangshana Oikre Kumalapa के football practice ground Amadi artificial turf ground da team Kungani Thoina Saruk Yaduna Pangthokiba Sahitra Mari Amadi Sahitra Tren Makhagi Nupamasagi District Level Suborto Mukherjee Football Tournament ngasi Lotion ki thoram All Manipur Football Association ki General Secretary Tirajit Roy, DYSO, Impal I Nirmalata, DYSO, Impal West ki NG Motilal Su Saruyaki. Sahitra Mari Makhagi Nupamasagi Aruba Met ki sana ki bada Lamlai High School na Development High School Posang Mambo Goal Amasuno da Mai Tiba Piki. Lamlai High School ki Mai Papi ye goal adu and John na Ani Subahab ki Nipum Doi Suba Mineta Chanki. Tournament sige Sahitra Tren Makhagi Nupamasagi Aruba Met ki sana ki bada Afros Higher Secondary School School asna Primarus English School Khawaisho bu goal mari amada maiti ba pidno winner oiki Afros Higher Secondary ge goal singadu tongam na goal ani tawzu amadi Sandenuna goal amam chanki Primarus English School ge amata ngairaba goal adu Riaz Khan chanki bani winner oiraba amadi rana saptar ba tim singda thormapus na mana mathon sim piduna ikakum na otki ahan ba NBCA cup ki mapu Pharmacist Football Association Rims Oikre Nambul Blink Cultural Association Tile Koban Maning Sinduna Association Sigi Ground da Tim Taraga Nitwene Saru Yaduna Satarkiba Ahan ba NBCA Cup Ngasilotion Kre Ngasi Aruba Match ke sana kiba da Pharmacist Football Association Rims na Youth Physic Union Lambangbu Goal Amasuno da Maitiba Pidno winner Oiki Pharmacist Football Association Rims ki Mai Park bagi goal adu Ahan bahab ki taratuk suba minita Syamna Sanki winner oraba tim da trophy galo ne lupal sing nifu rana saptar ba tim da trophy galo ne lupal sing kun namadi best player highest scorer best goalkeeper amadi best discipline tim da salgi mana supiki Mamang thagi tang kun gi mapan dagi thasi gi tang ama phawba Maharashtra gi nasik da pangthoki ba manga suba senior national indoor hockey championship ta Manipur gi nupa gi tim da winner amadi nupi gi tim da ahum suba tarak ne Championship asida saruk yaruba sanor sing opage thorom ngasi wangka yang palidaleba El Mubigium da pangtokre thorom badu da MLA Ichan MLA TS Bisozit Manipur Indoor Hockey Association ki president El Mubi amadi first Olympian P Nilakomol su saruk yaki Championship asida nupagi final da Manipur na Telangana bu goal Nepal amada maiti ba pidunu winner oiki thorom basaga mari lenana wangang ki basing na pungtong ki bada Manipur ahan boina saruk yawa da nupagi winner orak pasi status sige chautok chaningai ni hoju phawba indoor hockey ki sana pham batik sapam pham leitri Youth Affairs and Sports na khanaba miyeng sang biduna indoor hockey ki practice amadi tournament pangthok na pham pibirabadi Manipur ki nupa amadi nupi ki team na national level da soidna mai pakani habiki thazabale haiki MLA Bisorjit na phongdok ki bada mari leneba singna sports policy semduna sports sakona bona bada soba thodang logani masida Manipur miyam na su mateng pangbiu haiki tungda saruk yaruba Manipur team ki sanaroi sing amadi coach manager da association asigi market ki asamba kudol pot biduna kai kumna botki Hauzik ngasi nong migi oiki ba inga sagi pau pizari ICAR lampel pati ki phangba pau gi matung ina ngasi khwaidi ki saki basi Celsius degree kun gama 10 mangani khwaidi ki ingkibana Celsius degree kun gani toi 10 mapan ni nuksate yawbai sing manil chang ayukta chada malphudra ga mari
नुंगथिल की मतमदा चादा मरफुमदोय ओइकी नोंजुगी सांग मिलीमीटर 15.3 ओइकी हौजिक लोसलकपदा मरु ओइबा पाव अमुकने पिजरी बॉर्डर फेंसिंग की थबक लेपख्रबसु बाउंडरी की चयनबा मतम चुप्पगी लोसननबा भारत अमसुंग म्यांमार अनिगी मरक्ता वारी सानबगी पाव लैत्रि महिरोय सनी याखै मरी लेब स्कूल लमदा गवर्नमेंट की ओजा अमखक्तना लाइरिक ताकपिरंबा थेंगनारे अमदी हयेंगदगी लमलोंगदगी साइकल ताबा लंबी मतम कक्तना थिंगजलगने हारी फाजन की बमियोय अनि थादोक पिरो हारी आईएसटीवी की पाव मियंग ताबिरिबसिंग अमकन खुरुम